Agluto tayo ti pinakbet. Mantika. Ito, mantika. Mabalin ti olive oil, mabalin ti vegetable oil, mabalin mo ti sininglag nga mantika tinyo. Yan, napudutin. Kabil ko da ito playa. Playa. Yan. Ipaturay ito na medyo nagbali ti kulay na dito yung laya. Medyo brown on nabalinan. Tapos isang rakam nga sibuyas. Yan. Simple nga panagluto ti pinakbet. Pagpasan na detoy. Kaya naloob nga kamatis. Kiwar-kiwarin baset. Hindi na maluto dyan Ricardo. Isumaro no. Detoy. Ikadwan na lang nga gusto usar dito. Sige tayo padak na Ilocano. Makati anchovy sauce. Bagoong balayan. Gusto ba dyan pa ng basak? Yun kang mali. Bahala na titan. Kamaliman min gusto. Parehas na bugoong. Bugoong na to eh. Bukan dito yung bugoong. Yeah. Oh, mayat ti burburig nan. Mayat pa iti angkit na dati bagong. Ito yung bagong, basit lang. Maka-5 vlog ka mga tigay. Maunat vlog. Yan. Bagong. Tiwar mo na yun. Tapos ti kadwan na nga isagsag pa iti pinakbet. Mabaling nga isagpaw ti tinuno nga tilapia wenno prito nga tilapia. Tinuno nga bangos wenno prito nga bangos. Tinuno nga dalag wenno prito nga dalag. Tinuno nga paltat wenno bangkok. Wenno prito, mabalin lata. Mabalin mo ti prito nga karne ti baboy. May sagpaw ngem siya sa bali na ilumduma. Tayo niya ti sagpaw na. Natoy. Prito nga itlog. Yan. Prito nga itlog, sagpaw na. Okay. Ito nga itlog, tisag to na. Ang dalag. Awang namin dalag dito sa Saudi kat. Tapos, sumarong mo dito kabil mo dito karabasa. Ayan.
karabasa nga nagares. Awang namin tinakilit nga karabasa dito sa Saudi. Yan. Karabasa nga nagares. Tapos, sabi ko dito tarong. Yan. Tarong. Mulak nga tarong dato yan kung nga ginatan. Dagaming garden ko dito sa Saudi. Basta ilang tibiyag ti family driver dito sa Saudi. Simple. Yung sumaro no, yung kabil ko. Ito Ito marunggay. Talo katukpol nga marunggay. Di man, iso lang tinaibungan na di mulak nga marunggay. Kentilas. Ito. Naadat nga sili. Yan. Pinakbot iti kamatis. Pinakbot iti kamatis. Itan, may kabil tayo amin ti ingredients nan. Pila ang kurang nan. Ito. MSG. Menu. Nagadukot tayo MSG. Bitchain. Ajinomoto. So, tilas na. Kantay iti bitchin na. Bitchin. Yan. Oh. May arte ang tip na. Yung kalpasan nga kaluban. Kahit urayan iti sumagong manong minuto tatlong maluto ti na siya. Kasi lang kasimple. Kasi lang iti kasimple natin agluto iti pinakbet.